Omu district Isingiro amagombora Agacencwire kuteganisa eibura ry'amaizi harimo Mbare, Endinzi, Nyabyondo gwona gari kushanga mu district ya Bukanga. Zigarubatamu zigashisha zitwara amaizi mabi na n'ekindi kujya kwekubegwire nyingi ati isimbe cyari kikafu hati na nebidomora ebicupa byona nebijabera bamugwamo. Ekizibe kikiretira abatura bagumana batambura engendo ningwa bari kuronda amaizi marungi. Eki nicyo kigemeserize kitongore cya DRDIP kiri kuhereza obuhwezi district ziri kuturwamo empungi kutandika kubakorera amaizi. Bya pump na generators izirabine zipumping amaizi gitukurwa pike gakija gakashikaho mu bicika by'iterere tawuni akinstallinga solar na source irabase pumping amaizi ikagareta mu tawuni hatuvuga kumara kwijaga ikomu tuneho outlets ibiri iyo kubanza nere main egiye gimu kureba aha ija kone tsoro mutanka eyo mutawuni umutanka ari tawuni ari mutawuni ari tanka ndijo eye choma elevated yemerera mitazi 12 ahi kumwana. Abatura barabwirwa habwo butaremesa contractor kuravya pipe z'amizo mataka gabo. Project neyaha share n'obunazi na tank ry'ombonazi ndenda kuravya hemfreje twazibene freje ni tutubana katapo ako ware wo mu rumugura no gutwarga tibyine kakwate no murawe nka yataruka. Omuganda mu district ni yemwe ba inginiya ba district eje batahira mu nshonga z'abatura ababiri ni batongana ngwe nguto yacu bwera kihere kwingana na kilometri kumeka korwa kubi konka orukubana kororbuto naba ine program ninja kutandika no mu rumogu nzaharyogo abatura hona batabukire inginiya habo kubara kutebekanise mfurege yo kutwara amaizi yoke nyine nkatwara ho mwana wanje kuza cyabirukwa kuna shiro ka hari ibare kuza kutemba kurugonka rgapiki babanza bakiriza piki tubadde ne schedule nungi nnyo tukoze bulungi era tusuubira nti in 3 weeks tujja kuba tumaze oluguudo. Enguuto ejo bwa hatereyo nekorwa busya gasha kwa Ruth n'amanya.